insibu fil-Genesis sewa fit-tieni kapitlu hemm miktub. Mela, inti tibda mill-ewwel ġurnata għandek is-7 days of creation illi daw ġew maħuda totalment wholesale ikkopjati mis-7 tablets of creation. Għandek l-ewwel ġurnata l-awtor sakru jgħidlek God, is-sitt ġurnata the Lord. X'ġara? Mela allura fis-sitt jum insibu illi ġew dawn l-entitajiet illi huma evoluti ħafna iżjed minna u prokrejaw il-ħajja kif nafuhom. Sa dak iż-żmien dawn bħala skritturi kellhom it-Torà u t-Torà tinkludi fl-Esodu, il-Levitiku, in-Numri u d-Deuteronomju. Dawk l-erba' kotba. Il-Ġenesi ma kienx jeżisti. X'għamel da? Mosè. Da l-ewwel net jiena ma nemmenx li dak kien Iżraelit. Jiena nemmen li da kien jekk dejjem kien jeżisti, da kien Eġizzjan. Minn fejn ġie ma rrealizzax di dan il-farawni illi dan seta kien wieħed mit-tfal illi jipprojbixxa li jgħix illi ħareġ id-dikriet illi joqtlu t-tfal. Infatti ismu stess qed jindika biċ-ċar. Mose hija terminu mhux isem, terminu Eġizzjan illi tfisser disan fit-tifel ta' xi ħadd. Infatti, il-prinċipessa kien jisimha Mose. U missier il-prinċipessa kien jismu Tot Mose.